Ni pediang so bahaya pi baroki paraloki para jor sa sin syaki sawayom. Paralong nong kersian bai jongi. Ada pidang pai ya ka channel hakasen ka baningkong. Ni bu ka jing kerpat ya pi bapin so ba. Pan subscribe lem ya ka channel jongi kum ka jing kersian para hasi para kara. Pasoba ban share ya ka video syaki paralok jongpi batkan mauru ban like ya ka video. Kajing job jong ka Manchester United ya ka FA Cup meneka met kalong tik kumbasiat simau hadu light league sim namar ka Manchester United om tang baka penlem ya ka Manchester City haka final ka FA Cup penban kalala aruban penlem ya ki art league club kata ya ka Chelsea bat ya ka Newcastle United ada pis ngol balai kalong kumta baik ya ka video hadu ka bakut pinsa syai baik kedar. Lada pa yaga tevel jong ka English Premier League menta usnem pinyoi ka klub ka bawan ka kerdan baningkong kadai ka Manchester City, baar ka Arsenal, balai ka Liverpool, pasau ka Aston Villa, basan ka Tottenham, banriu ka Chelsea, banyau ka Newcastle United, bat bapra ka Manchester United. Kita iki South League Club banengkong hadu basau kin yo banrung caka Champions League kat ba kibasan bat bahan reupat kin yo banrung caka Europa League kabadai ka Second Division League ha Europe bat ka bahan pat kan yo banrung caka Conference League kabadai ka Third Division League ha Europe ka Manchester United kabawan hadu ka kerdan bapra ka EPL kala do ya kalat ban yadon benta haki jing ya la kai jong ka doba Europe lengba ka Premier League penban kajing aja kaya ka nong job ka FA Cup haka Europa League kala playlat ya ka Manchester United banyo banrung sa ka Europa League na kabenta ka samoy arajar arpusau arpusan kani kajing yo rung ka Manchester United sa ka Europa League kala hanglat pat ya ka Chelsea kabadon haka kerdan bahan reu banya don benta haka Europa League batkan hierno sa ka Conference League kaba ka Newcastle United kabadon haka kerdan banyau kam haneng ka Manchester United kala syak kenjat sendon na kan Conference League bat kumjuru na ka football hadauba Europe kumta kajing job ka Manchester United kala penduklat ya ka Chelsea ban ya kai haka Europa League bat kala penduklat ya ka Newcastle United ban ya kai haka Conference League bat ka United kala kani ya ka jaka haka Europa League watlah kadon hadu ka kerdan bapra haka English Premier League kani ka jing job ka Manchester United ya ka FA Cup plempep kalong kumbasiat sima wadu light league sim namar om tang bakala ban penlem ya ka Manchester City penban kalong ru kumba ka penlem ya ka Chelsea bat ya ka Newcastle United kibala day ban yo jaka ban yala kai hai ka Europa League bat haka Conference League jong ka UEFA laban cupen ken mawang ni bajin la dajia baka City ka job ya ka final jong ka FA Cup kini ki baro kini kumju namar ka Manchester City kalayo banrung saka Champions League kublay piki para loki para George tadado bang dia sembiang haka waipat ka video kublay sibun